Njengoba ngifika late 1 ahead ukuthi ngiyolanda abantu ekhaya kukude ke ukusuka eMzumbe ngekhaya ngiphinde ngizobuya ngize la kwivenue. Okwesibili izingubo zami ebekade ngiplan ukuzigqoka bezingekho ready ku-hotel ebengithungisa kubona, so I had to wait. Wangena uNdlunkulu Mangwabe. Hayi abalethi ngiyacela ukuthi ke siqale sibesiphaka istarter lapha ngemuva bazosisiza ke siye khona. Ngeke ngithi bengazi ukuthi ilezo sizathu ezenze walate njengoba kwenza umcimbi wami.